Pemirsa pengharga pedas ring tingkat petani ring Kabupaten Tabanan muali ninca pri sampun nanin tedun neritat kala bulan puasane lintag. Perincapan harga pedas memargi sangkaning hagang yane pengarsan pasar ring Paumargin Idul Fitri utawi lebaran warsane mangkin. Petani pedas rawit ring Banjarbangah Kecamatan Baturiti Nyoman Sudiasa Mausang, pengharga pedas ring tingkat petani muali nincap dawak pengawit ukune lintang. Panincapan harga kepanggih ring soroh pedas merah alit dados petang dasa tali rupiah kilogram, miwah pedas merah ageng dados tigang dasa tali rupiah kilogram. Sadurungyane pedas merah alit harganyane kali likur tali rupiah a kilogram, raris pedas merah ageng selai tali rupiah kilogram. Sudiasa narkayang panincapan harga pedas memargi sangkaning nincap nyane pengarsan krama ritat kala lebaran. Lianan punika pengarsan pasar inucap nenten sida kejangkepin oleh kewentenan pedas sangkaning muates nyane stok barang ring pasaran sangkaning libur panjang lebaran sane muasana ring pengrauh pasokan saking Dura Bali. Manut Dani panincapan harga pedas inucap kesang rebecik oleh para petani sane kantun madwe produksi. Dane molihang bati santukan harga ado langkungan break even point BEP inggih punika plekudus tali apun anggen pedas merah alit miwah kali likur tali apun ring BEP. Asa punika taler monitoring Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Tabanan Galahi Lintang Nureksain. Pedas merah ageng ring tingkat pedagang ring sawetara pasar tradisional ka transaksiang nincap petang dasa tali rupiah kilogram dados timan tali rupiah kilogram utawi nincap 12%. Raris ring pengharga beras sanes sadurungyane ke transaksiang nincap rawe mangkin tedun. Beras premium tedun 3% dados 16 tali rupiah kilo, selantur nyane ring beras medium tedun dados 15 tali rupiah kilogram. Wartawan Bisnis Bali Nguningayang.